Otkako se Billie Eilish pojavila, njena muzika ne prestaje da se vrti na našim playlistama. Iako ima samo 18 godina, kući je odnela već 4 Grammy-a, a važi i za jedno od najvećih imena na svetskoj muzičkoj sceni. A sada, zamislite taj moment da ste toliko mladi, a već toliko prebogati i slavni. Da li biste poludeli? Na što biste vi trošili sve te milione da ste bili? Kada uđete na Instagram ove pretalentovane tinejdžerke, vidjet ćete oversized brandirane outfite, super cool automobile i naravno gomilu nakita bez kog Billie ne može da živi. Njena neto vrednost procenjuje se na $8 miliona, a i dok mi ovo pričamo, ona zarađuje. Pa devojka je definitivno to zaslužila. Sada ćemo vidjeti šta sve to Billie posjeduje i na šta troši milione. Billie je poznata po tome što obožava da nosi odeću za par broja veću ili ti, kako se to kaže, oversized. To što Billie obuče možda izgleda kao neki običan veliki džemper ili neka jakna koju je kupila u butiku za divove, ali skoro svaki komad koji Billie ponese je šiven baš za nju, a mi naravno ne možemo da se ne zapitamo koliko sve to košta. U ovom Louis Vuitton kompletu, koji je šiven samo za nju, se pojavila na muzičkom festivalu Coachella, a samo pantalone koštaju $499, dok jakna košta $495. Pa čekaj, i Louis Vuitton koristi ove fore, šunka samo za $199, smrznuto pile na akciji $299. Sve u svemu, ako si Billie Eilish, outfit koji je pravljen samo za tebe će da te košta negde od $1,000 do $1,500. Ali ne nosi Billie samo ono što je pravljeno specijalno za nju. Ona ponekad obuče i neki regularan dizajnerski komad. Naprimjer, ovaj Gucci outfit koji je nosila na intervju za Billboard magazin izgleda baš udobno. Ne znam da li bi nama bilo baš udobno da vidimo da ova Gucci dukserica košta $2.150, a šorc koji ide u kompletu sa duksom košta samo $1.300. Probably not. Generalno, većina njenih običnih outfita koštaju između $2.000 do $3.500. A verujte, to je prava sitnica u odnosu na njen nakit. Opšte je poznato da Billie obožava prstenje, ogrlice, lance i ostali nakit i uvek na sebi ima gomilu nakita. A koliko košta da sijate ko Billie? Billie je snimila svoje dijamantske Chanel minđuše za Instagram story prošle godine, što bismo i mi totalno uradili iste sekunde. A ukoliko želite ovakve iste minđuše, morat ćete da izdvojite $975. Ali Billie nije u fazonu da kupi samo minđuše kad uđe u Chanel. Ona je više u fazonu daj mi sav taj nakit pa nek ide život. Kupila je i dugački Chanel lanac koji košta $1.150 i identičnu narukvicu koja košta $925. Pa čekajte, to nije sve. Billie nije mogla tu da se zaustavi, pa je kupila i ovu ogrlicu od $1.150, plus još jednu Chanel ogrlicu od $2.000. A onda je rekla, ma daj mi bre i taj choker od $1.800 za svaki slučaj. Znači, treba vam oko $8.000 da svi nose naočar za sunce kada vas vide. Billie Eilish je u jednom intervjuu priznala da je se nikada nisu sviđale njene ruke i njeni prsti i da je dosta nesigurna zbog toga. Pa realno, svi mi imamo nešto zbog čega smo nesigurni. I ona zbog te svoje nesigurnosti nosi prstenje na svakom prstu i na taj način ih pokriva. Najviše voli ovo prstenje sa ušima, za koje je izdvojila oko $400. Mislim, sve o svemu treba vam između $500 i $700 ukoliko ne volite svoje prste i želite da izgledate kao Billie. Dosta poznatih ličnosti nadograđujete ogromne veštačke nokte, ali Billie je naravno otišla korak dalje i stavila najveće veštačke nokte ikada. Look how long. That's like as long as my actual pinky. Mislim, kad imaš ove nokte, nekako moraš da prihvatiš da će te svi živi pitati kako kuckaš na telefonu sa tolikim noktima i kako funkcionišeš na dnevnom nivou. Pa možda Billie plaća nekoga da podiže stvari umesto nje, što je briga. A kad se spoje ovoliki nokti i Los Angeles, to vas izađe oko $200 mesečno sa svim korekcijama, dolascima kući i tako dalje. Ali to je prava sitnica za ovu Kalifornija girlicu.
Billie obožava da fura taj street style look, što ste verovatno već primetili, a to ne bi bilo to da ne posjeduje bar jedan skupoceni sat. Ili 3. Billie je poznata kao neko ko ne nosi samo jedan sat na ruci, već 2 ili više u isto vreme. Tako je jedna babina drugarica nosila, pa smo svi mislili da nešto s njom nije baš kako treba. Ali to nije slučaj sa Billie. Ona stalno putuje, pa verovatno ne zna više ni u kojoj državi s vremena na vreme, a kamoli koliko je sati. Pa možda je to dođe kao neki super podsjetnik. Ma tako znam, možda to radi iz fazona. Sve u svemu, Billie, šta god da ti uradiš, to mora da bude gotivno. Satovi koje Billie voli posjeduje naravno nisu jeftini. Ukoliko i dalje gledate, shvatili ste da Billie voli brendirane stvari, a pogotovo Chanel. Pa se u Insta storiju pohvalila svojim najnovijim Chanel satom koji košta $5.700. A viđena je 2017. sa još jednim Chanel satom na ruci koji košta samo $40.000. Možda ste primetili da Billie obožava torbe koje mi zovemo pederuše. Moramo da kažemo da nam je drago da su ponovo u trendu, kao i sve ostalo iz tog perioda i ranije. Billie je nosila ovu Gucci Supreme pederušu više puta, a njena cena je $790. A ne možemo da zaboravimo i ovu MCM torbicu, čije je inače zaštitno lice Billie Eilish od jula 2019. godine. A ako hoćete ovu torbu koju Billie nosi, morate da izdvojite $665. U svakom slučaju, Billie ove torbice realno dobije za dž, jer je zaštitno lice. Koliko god volela fluorescentnu odeću, ona obožava i crnu boju, što je nekoliko puta izjavila, pa ima smisla zašto je uparila ovu torbicu od $80 sa svojim all black outfitom. A kad je više u fazonu da je se nose obične boje, ona izvadi svoju crvenu prelepu Chanel torbu. Ova Chanel torba košta čitavih $4.500. A Billie obožava i ovu Gucci tašnicu koja je pravljena za nju lično. Sličan model ove torbe košta $2.000, a verovatno u njoj drži sve te silne naočare koje posjeduje. Billie uglavnom nosi naočare koje se slažu uz drečevi outfit, od zelenih do drečevo-naranđastih. Billie ima toliko naočara da je sigurno treba posebna soba u kući samo za njih. Ove fluorescentno zelene naočare su naravno Prada i koštaju $260, a ove plave naočare joj se slažu uz ovaj Louis Vuitton outfit i ponekad plavu kosu, pa možemo da shvatimo zašto je dala $115 za njih. A gde je zelena i plava, tu je naravno i naranđasta. Ove naočare su iz Vogue Zoom and Gigi Hadid kolekcije i koštaju oko $115. Šta je to za Billie? A da Billie Eilish obožava detalje potvrđuje i njena kolekcija šešira, kapica i kačketa. Ona obožava šeširiće, a pogotovo one iz 90-ih koje trending skroz odobrava. Ovu Louis Vuitton kapicu nosi vrlo često, a ona košta oko $40. Ovaj Gucci kačket nije baš toliko povoljan kao njene ostale kape, a da je se slaže u svilani Gucci komplet, Billie je morala da izdvoji za ovaj kačket $350. I dok Billie voli da troši novac na detaljčiće, ona ne troši mnogo na šminku, što je potpuno normalno jer pod 1 ima 18 godina, a pod 2 ima savršeno i prelepo lice. Guste obrve, sjajna koža i maskara su ono što je prepoznatljivo kada je njen izgled u pitanju. By the way, možete totalno da iskopirate njen make-up look za 50-60 eura. Billie koristi ovu Benefit Cosmetics olovku za obrve koja košta $24, gel za obrve od istoimenog brenda koji isto košta, MAC highlighter i neki sjaj za usta. Mislim, nema na čemu benefite za ovu reklamu za dž. Billie više voli da se igra sa svojom kosom nego da eksperimentiše sa šminkom. Farbala se više puta do sada, a obično izabere neke lude boje, kao na primjer svetlo roze, plavu i sivu, koje joj savršeno idu uz lice. Ali se u julu 2019. godine prvi put odlučila na to da koren kose ofarba u drečavo zelenu. A da li ste se zapitali koliko zapravo košta imati kosu kao Billie Eilish? S obzirom na to da je njena kosa prirodno tamna, a i da živi u Los Angelesu, gde su frizeri malo skuplji nego kod nas, Billie izdvaja oko $300 mesečno da održava ovakvu kosu. A farbanje takođe nije jeftino tamo.
To može da te košta od $75 za obično farbanje, pa sve do $300 za recimo ovako zeleno-brown kosu kakvu Billy ima. A kad smo već kod ulepšavanja, retko ko se rodi sa besprekornim zubima. Billy je otvoreno pričala o tome da koristi providne folije za ispravljanje zuba, a to košta od $3.000 do $8.000, mislim zavisi koliko celebrity zubara posetiš. Ali mi moramo da pričamo o nečemu na što Billie Eilish bukvalno najviše troši novac, a to su patike. Billy posjeduje neverovatan broj patika i ima čitavu kolekciju, a verujemo i posebnu sobu za njih. Njeni omiljeni brendovi su Yeezys, Balenciaga, Gucci i naravno Nike patike koje zauzimaju posebno mesto u njenom srcu. Nemojte da vas čudi ako je vidite u patikama od $2.000. Ove zelene Balenciaga patike koštaju $995, ove Nike patike $820, a ove Gucci patike Billy je platila $1.350. Dobro je što Billy ne mora previše da brine da ne uprlja negde ove svoje skupocene patike, pošto skoro svuda ide kolima. A kada smo već kod kola, i dalje je misterija koliko Billy zapravo posjeduje automobila. Ali jedna zanimljiva činjenica je to da Billie Eilish i dalje nema vozačku dozvolu. Prosto devojka nije stigla od silnih obaveza nastupa i turneja. Ali recimo već ima ovaj Dodge Challenger u mat crnoj boji i ovaj auto košta negde oko $60.000. Billy takođe ima i plavi McLaren 570S, a na njega je potrošila, boga mi, $250.000. Po njenom Instagram postu gde pozira sa motorom Suzuki SV650 možemo da zaključimo da Billy voli i motore. Taj motor košta od $6.000 do $9.000. Možda baš zbog ove bebice posjeduje kolekciju jakni jer na motoru zna da bude baš brrr. Na što biste vi trošili pare da ste Billie Eilish? Da li volite njenu muziku? I da li volite njen stil oblačenja? Koja vam je omiljena pesma od Billie Eilish? Pišite nam u komentarima i ukoliko ste prvi put na trendingu, kliknite subscribe i zvonce pored za još ovakvog super cool kontenta. We love you!